cash reserve ratio CRR chu commercial bank ten reserve atan RBI a cash sa an deposit zat tur RBI na tuksak zat ani cash reserve ratio chu money supply control na inflation control na atan monetary policy tool chatak ania cash reserve ratio rate hi ramchunga money supply tamdan azirin siam thin ani ramchunga money supply tamchuan RBI in cash reserve ratio atisang anga chuchuan na satakin poisa chuang liam supply tur aveng theyang cash reserve ratio san chuan bank ten RBI hena poisa tamjok an reserve alo ngayanga mipui hena poisa pek chhuat tur alo tlemang chuchuan bank tin te mipui ten poisa tamjok an deposit theina deposit interest rate an tisang anga mitamjok hi na turin mipui ten loan an lak du lo na turin interest rate an tisang anga depositors an lo punganga borrowers an lo tlem ve thuang chuti chuan bankin poisa alo nga anga CRR ol sam takin an maintain the phadon ani chutiang bokin ramchunga poisa a har sat na lo omta se RBI in CRR te ta niamanga bank ten mipui ne na poisa pek chhuat tur an lo nga pha anga har sat na zia om theyang bankin cash reserve ratio RBI a an deposit atang hian interest an dong ngai lo ani tuna cash reserve ratio chu 3% of NDTL net demand and time liabilities ania commercial bank te safety na tan cash reserve ratio hi siam ani